Ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Dindo iti Middle East. Sagudahin ti surat ni Dindo. Dear Cassie. Umuna ti amin ket kablawang kay tinaimbag nga orasyo di tanemar si studio. Kas damat tayo nakablawak, digiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti deti nga live streaming program iti Facebook. Nabayagen nga dumdumngeg kadigiti programa iti Facebook, mapaletter reading man, kankanta. Nabayag meten nga agdengdengegak kadigiti na dumaduma nga pakasaritaan ket pudno launay nga adu ti mapidot nga adal kadagiti ibasbasayo iti kanyut biag nga pakasaritaan kasinyo. Jack pulos impagarup idi nga may saktumet kadagiti agsurat nga mangiburay ti pakasaritaan na namnamaek idi nga numan agisuratak. It's either ti programa ni Dadim iti bigat nga dirmanong Nemi wenno iti di kalmanlaeng. Ngamin kasin yung ti pagarup ko idi keta awan ti dumteng nga nakana nga problema mi iti asawak ngem nagbiddutak. Ngamin ket saan nga para dirmanong Nemi wenno iti kalmanlaeng deti surat ko tawan met iti happy ending na. No di ket addaan iti parikot. Iso nga iti dayto nga programa nga KIK Problem of the Day tinapilik nga pangi salaysayan. Deti nakakaskas ang napasamak iti biyag ko. Iti biyag ti pamilya mi. Iti relasyon mi kay ni Genevieve nga asawa. College sweethearts kami kay ni Genevieve kasinyong. Kaya di nakaturpos kami, naadaan kami na talaga na trabaho. Ket nakaurnong kami iti umdas nga gatad nagkasar kami. Kalbasan ti makatawen naadaan kami iti anak. Babae, iso ni Dayan. At damat ket din inanang ko nga kabadangan mi nga agasawa. Tauray no addan anak mi intultuloy mi latta ti trabaho mi nga agasawa. Adamat ni nana nga mga wir ti anak mi ti apuko na. Nga may di agangay agreklamo mat ni nana nga medyo marigatan nga agaywanan at medyo hindi makapagnan ti anak mi ka agsakit kanumot ti bagbagi na nga mangkamkamat ti anak mi. Kapilitan nga nagsardeng iti trabaho ni Genevieve ket duadan kay ni nanang ti nagdanggay nga nagtinulong nga nang wir iti anak mi. Bayat nga siya ti agtabtrabaho. Ngay may di marik nami kasinyong tirigat ti biyag aglalo ket ne nagninat gatas diaper. Kasano nga din no dumakkel pa iti anak mi ket agadalton. Kasano nga rin dagiti arapaap mi iti biyag. Ti kang runaan na may saganaan mi ti naranya nga masagbayan ti anak mi nga ni Dayan. Ken dagiti tupay agbalin nga anak mi. May kadua arapaap mi ti maaddaan iti bukod nga pagtaengan. Nga kompletot alikamen na maaddaan iti bukod mi nga lugan. Simple laeng ti arapaap mi kasinyong angim nagrigat nga gunuden deta nga simple nga arapaap. No agtalina ay daklaeng ti trabaho diti Pilipinas kunak ini. Ket anya nga ti plano Dindo lakay. No kaskasano no madilat no marigatan ta diti bakit? Anya nga tano padasik ti agabroad. Ha? Mabalin ko ba't nga aramatin ti kina-nurse ko. Ado di kitag kasapulan iti abroad nga nurse nga Pilipino. Uwe nang basit pa ni Dayan nga anak ta.
basit pengagpaiso. Ang hindi ka di nasaysaya at no itanga agabrudak tabasit pay. Tapno no may saganaan ta makaurnong ta iti para iti masakbayan na. Oh, tano kaskasano nadagasat ko makaurnong ta makapabalay ta agawid ak tumadlaeng. Ti importante itata awan pa yung unay nakem ti anak ta umadayo ak. Tapno no alisto ta nga magunod dagiti arapaap ta iti biyag. Ang sa anak nga naruam nga adayo ka kanya dinto. Kituray mo't siya. Angim anusan ta bakit? No kumadaddatalaeng, okay lang. Ngim addan nindayan nga anak ta. Laglagi pa. Saan lang nga para kadata, netiya. Iya adayok no dikit kang runaan na para kinidayan gan dikit ito agbalinto pa nga anak ta. Di ka dikas ti plano ta idi. Idi agplan-plano ta pailaeng ti masakbayan ta. Sana bale damat ni nanang. Dito nga ti problema na agkapsot mo't ni nanang. Okay no adak to jabron ta napintas lagi dito sapul ko. Uri mga alatan ton ti kadkadwa nga tumulong ken ka nga gaywan iti anak ta. Tumulong ka dagiti trabaho ti unig ti balay. Maalak to ti kabagyan tapno no mapagtalkan mo laeng mapagpiaran. Dindo. Ubing tapay. Di ka kasla nasapa unay nga ginadayuta. Nabiit tapay nga nag-asawa. Ha? Anya tiket mo sawin? Ang mga numailiw tanto iti maisakin maisa. Ang mga numasulisog ka di abroad. Ha? Pakasulisugak ko ma. Di malataan mo Ang mga makakita kat sa balya babae jay. Siyempre, aginadayuta. Saan ka nga minangagpanunot ti kasta? Ta iti ka anuman kat saan ko aramidin dayta. Saan ko aramidin ti manglipot king ka. Sigurado ka. Uwen, bakit? Agtinulong ta. Nasken nga anusan ta. At ito yung arot ti arapaap ta. Ala, ikang katigundaway nga panpanunutam ti amin. Ket no si papalubos ka, ipagnaknokwan ti papel ko. Okay, come on, bakit? Panunutim latan nga para iti masakbayan ti anak ta dayto Di mo ka di kayat nga dinto mapadasan ni dayan ti rigat. Di mo ka di kayat nga nanamaitudbiag di ti anak ta. Kasano nga rod, no, agtalin na edag dito ta, masarunungan ni dayan, narigrigat ton. Baka jak to makapanawin. Itataad ada usarek nga pag-abroad ko, palubusan na kuman, bakit? Anyapin nga iti mabalin ko, di kamat matulungan nga agtrabaho ta, agaw-awirak met kinidayan. Deta pa iti may isa nga rason. Marigatan no dito ilaeng kat sisyak ti agsapsapol. Imnadak ti abroad, ure saan kang nagtatrabaho. Ay wanam latan ti anak ta. Dayan, ay Genevieve kunak kuma. Ala kita, nasayaat mo't ano dayta ti kapanunutan baraw. Tapod no ti kunam nga narigat no dito'y kalaan. Agpaiso nga nars ka, ang nababamot ti sweldo ti nars dito'y Pilipinas. Sakit nagrigat pa nga ma-promote kada ba regular dagiti kaadwan. Iso nga adu dagiti makigasang-gasat ti abroad. Naku nampay nanang. Bakit di ata napanunot ko kan itatana sa papay ta ada aramatik nga pag-abroad ko. Gundawayak. Itataubing pa ni Dayan. Ay katuway gagangay laing nga kasya ti reaksyon ni Genevieve nga asawam ta. Narigat mamut ay hati maiadayo ti asawa na king ka. Ure mo't siyak nanang. Ita pa'y laing kat marigatan ako, pampanunutik pa'y laing kat kasla narigatan ang anos lang ti masapul. Anos ti kasapulan nanang. Anos ken panagibtor. Kat patsek nga kabailan mi nga agasawa ti aganos ang aguray.
Ti importante nanang, may saganaan mi, tinaran niya gamasakbayan ni Dayan, kaya digiti agbalinto pa nga anak mi, digiti agbalinto pa nga apu ko yo. Wen, nasayaat day tabarok. Mala, sapay kumaata o umanugot kat palubusan na ka ni Jenny babe. Talagang sigurado kan nga ingagabrod. Pareng dindo. Uwen pare, kasapulan eh. Amumot, narigat ti da pamilya na. Imbagking ka ta, happy go lucky ka lahat ta, awang pa ti asawam. Dahil tamo ti kung kunak yung kayo di pare. I-enjoy mo pa lang ti kinabarom. Ang mga tinaramid mo. Kat inasawam mo't adagos ni Jenny babe. Sipod idi agayan ayat kayo, ni di college tayo. O, saan mo nga pinalutputan? Anya nga ron ka, di patpatig ko unay-unay, pare. Ay, sa bagay. Kasi ka, awang peka di plano nga agasawa. Adamat na talaga na trabaho. Mabihan pala dayta. Enjoy ak pala ang tiki na single ko. Kadi ka nga ron umapal, nga kada kami, nga kadakta ko na na. Ado dita pare. Ang jak pala serserasyon di kita babae. Tinasisita, ma-enjoy ko pala ang tiki na barok. Wala, uminom ta pa nga ron. Kaya pare, kidawik ko ma. Total, anak mo ti bunyag di Dayan. No, dagundaway mo, kapakipaspasyar mo lang tamo ti daa. Awan ti danag pare. Ureta na singid kami mat ni Genevieve. Kaya magusgustuhan na po ni Dayan. Isupay sikat ti paborito ng aninong na. In-spoiled mo tumot ngamin. Parang lando. Malipatan pa dinagang kumpare. Naringgur kami diti bar nga pag inuman ta. No hasta. No adakton di abroad pare. Pagkikit-kitam to dagiti aginak. Kastamatan kininanang. Uwen pare, awan ti problema ta. Orita bumalayak mo't no at daki ti balayo. Isupay agyamanak pare. Agyamanak launay king ka. Awan ti anyaman na pare. Ginumtakid din. At flight akin to no bigatin. Bakit? Itay palang bigat nga nakamisuot ka. Nakasla nakalidliday ka. Sino ka mga rutin na ragsak? Nga panawan ti asawa na isunan? Aha? Kasano nga naragsak kit into no bigat awang kanton. Di kanton kaida. May sakto nga maturog iti silid ta. Dita ka manan. Agumbi-umbi ka manan. Agpaisumiti ko na. Kas karina ayamot. Dua taon laing mo nga mapukawak. Mayadayo aklain kada kayo. Adamat social media. Adamat cellphone. Ura inaldaw tayo nga makapag agtitinawag. Makapagkikita tayo mula tayo inaldaw. Sa bali laing met ati adaka dito. Sa bali lang met ati physical adaka dito nga maarakop mi kanidayan. Adaka dito nga makitkita mi. No kaya na kayo tinaduma. Bakit? Kaya tamat. Anusan ta? Para iti masakbayan ti anak ta. No apeng amimit nga gusto. Anya nga ron. Nababamat ti sweldo nars dito. Anya nga ti kayat mo. Dati marigatan ta nga mang padakkel kinidayan. Kasano naman na yun ti anak ta? Gusto na. Sa kakadiag papauyon Kaya't mo kadi nga. Dati nga maudi nga rabi nga agpatnag nga agkadwata kay data. Kadag papauyo ka. Naliday ka? Parang sa akin nakngarod ha? Kituwin.
Iso nga ron nagpapauyuak, iso nga ron nga nalidayak ta. Ira na lang takipagpakita king ka. Tapno parang sa akin ka. Samunas ka nga ibagan. Talaga nga dahil ti panggap ko. Uri mang kitagpatpat nagta. Genevieve bakit? Baka matanggang sa uka lang. Aramidim kita talagang aramidim umikaditiman. Unay mo't ni bakit? Bakit ma? Apo nakabangbanglo ka pa bakit? Nagkang ka lang aro din, inarakop ka pa. Nakamisot ka pa lahat. Kurang pa Api, umanay ka din ito nga mang paragusak niya. Sa bagay, ano makati ka rin? Ikatek mo rin dati blouse mo. Dati di kayo iliw kong tulaunay, bakit? Dati di duwa nga. Ang kami nga pa, ada yun, saan nga mabalin nga, ibabawik. Naggasto ako, nailakad ko. Ag-flight akin to bigatan. Ay, peso nga kailiw ko to dito. Kailiw ko to. Jak to maamalan. No, pa makitak to. Anya? Ikit siyempre alam mo nga di mo ipakita kanyak no mailiw ha. Video call ti ko na. Saan ko ito maigaman na kasto? Saan ko ito masakro yung kasto? Karawaik mga ron. Dito ito. Kang runaan nga kailiw kong tulaunay. Bakit? Dito, kimap po. Saan ka ngamin nga madadayon atap na no, kanain mo latang marari ka, nag-igaman. Kanain mo kanin no kayat mo. Uwan ko maangam saan na mapalin. Nalpas ti amin na yun. Ano saan ba ka? Ore ta makitkitak tong lata. Anya? Pati dito ipakitak tupay king ka. Gatuan. Kasta ti aramidin dagiti agab-abrod ti asawa na. Tapno saan da masulisog. Kung naktupay, adagon daway na nga, ada posibilidad na masulisog ka. Kaya kasanong nga rin jak to ipakita king ka. Kung kulak lang. Ganun rin di mo ipakita. Sa anak tulat ta nga pasulisog. Ang ipakita mo tulat ta Yan tangay mabayag tumanon nga jak may gaman. Jak makan. Kanak mga rod ita. Bakit? Kat aramidim latan ado pa lang sa usao. Bitin ng pwede kita viewers niyong nyo. Sige. Agkayang kang rod yung bakit? Tabumato ka kung kat kanak dagit at dati tahong mo. Kailiw ko nga talaga dati raman na. Anya? Dati raman na nga. Sumamit nga umalsan. Iladang ipagbagam. Pa'y sumat. Naimas. Api kami nga di mo kahit nga ramanan. Ay, pambarak. Nagariyak ka talaga. Mato ita. Ag-lips to lips tatap no maramanan. Oy, tsak kayan. Ay, tilada ka, nagariyak ka. Iparaman mo gid, di kanyag na itan. Ikit man ano ko ma. Agapumot king ka na ito. Tubog mo da ito. Bakit? Uray pa'y nagariyak. Kasi ka kuma. Kahit mo nga ramanan, tatubog mo. Ha? Ay, saan na? May lagayam. Kahit wala nga si kasabali da ito. Agkis na na. Kaya, nagariyak ka talaga. Kalpasan nga kinan mo, sana agkan. Unay ka mo, nakarte ka mo ito. Ano nga arte? Saan nga kinaarte dahil dyan?
Nagdugyot ka. Ala, sige, iparaman mo kanyak. Taramanam tumad ka tatubog mo. Ay, madi madi madlagayam. Tiladang ibagbagam. Kahit ko kung malaang ba't ngagbalin nga memorable dati pa nagkanaig ta itata. Dua atawin nga, awanak dito. Alakit din. Ituloy mo. Jak pa'y naragsak. Tandaanam. Agpapauyo, agpa'y laeng. Sige nga ro. O, dahito yan. Rumabaw kan, Genevieve bakit? Nakaing-inga rin dati pagtugawam. Kasta dahil di kahit ko, sa angkot nga dahil iparaman mo kanyang tatubog ko. Ala, agtugong ka nga ro din. Taaramidin mo, dati magus-gusto mga aramidin, no nakarabaw ka, anyak bakit? Dahil tulaunit kayo ilil ko, dindo. Saan ka kami nga matatayo? Dahil tamanan. Anusan da lang sulitin tangarod itan. Dindo. Genevieve, bakit? Nagalisto ka na nakarabaw ka niya. Kanya, nukayat mo pa, agpamindwa ka pa eh. Kaya atin, nabannog ka nagawirti ubing itay. Nukayat mo, si Kanti rumabaw. Sige, agdata ka nga ro din. Tasyak mo tin ti aglipas. Sige. Sakbay nga iusok ko. Kanang mga ron. Ay, bastos! Kalpas nga naggapuyan taonig ti. Kwak, ipakan mo kanya. Kunak laing. Amangan kunak no makalusot. Tap no maramanamot ti raman ti tugbog mo. Bakit? Tilada ka. Nagarik ka. Alakid din. Rumabaw kan. Taglipastan. Angin no makaina nata. Maminsan to nga daras alaw yung kompormento ditan. Basta aglipas kan. Taginanatan. Okay. Dahil tingarudan bakit? Bakit? Mailiwak tulo unay kada ito. Unay nga panakpak. Mabayag doa tawid ni awan. Ang imagin nanos anusan ta. Para kinidayan. Kinti agbalin tupay nga anak ta. Nagigasang-gasa tagarod ito'y balasyo taaw kasinyong inaramat ko ti kinanars ko. Kaya dito'y Middle East ti nakadanunak. Ididamo pudno nga narigat. Ti adjustment period ako nada nga. Nagrigat nga ti nagrigat nga dati may ikaw-kawa ka kasi adayo ti pamilyam. Adayo ka iti lugar nga nakasanayam, nakairuamam. Baglaeng nga tadulat tamod na iti Pilipino, iti balasyo taaw nga nga makasarsarita, makapulpulapul. Ket napialang mo't nga mailiw-liwag mo't ti iliw iti pamilya. Nadaanak mo't iti gagayem, nasingit gagayem diti abroad. Ket no mailiwag ket awan ti gundaway ko nga makasaritak ti pamilyak ta agsabali mo't ti oras tayo. Dita Pilipinas ken diti pagilyang nga ayan ko. Dagiti no kwa padak nga Pilipino di kadkadwa ka kanayon. Ket dita Pilipinas ni nanang ken ni Genevieve ken ti anak mi nga ni Dayan ti agdedenay ti may sabalay pasaray sumarong karmet ti partido ni Genevieve. Kastamet ten di ti daddo mga kakabagyan ken gagayem mi.
Kat masansan idi nga mapan di kumpadrek nga best friend ko nga ni Lando. Ni Lando nga ninong ni Dayan. Katunggal kasaritak dagiti agina agistorya kanyak ti anak ko. Kumusta mo? Kumusta ti Kumusta ti panagayayam mo? Ado ti friends mo? Dayan? Balasang ko? Ay, adon daddy. Ado ti gagayam ko dito yan. Agmayat Angim daddy. Pingawan ka dito eh. Anak ko, maawatam to ti amin. When daddy ngim 2 years awan kan kuna ni mami. Wen, ng dandanik agawi din. Ay, talaga? Wen anak ko, agawit akon. Ay, nasayaat nga rin no kasta daddy. Ipakitak to king kadigiti ay ayam ko nakadadot toys ko daddy. Kuna ni mami si kahalot ng titigatang kadagiti toys ko. Wen, tunggal agsweldo katagpawitak kin ni mami. Igatangan na ka nga igatangan kadigiti toys mo, digiti dolls mo. When daddy, thank you daddy. Yung kahit kung may ti maadaan iti cellphone daddy. Cellphone? Nagsapamot ng cellphone kan, buludin pala ti cellphone ni mami. Nududud maming daddy kat naimot ni mami. Di na ipabulod kanyak no, susaren na ti cellphone na. Mayat ko man na dabukot ko ang cellphone daddy. Ala. Pagsaritaan min tungar kini mamim. Ket into no sumangpetag dita. No manugot ti mamim, di gatangang dakan tumot ti bukod mga cellphone. Talaga daddy? Yay! Adan tumot ko cellphone eh. Thank you daddy. Basta singsingpet ka Dayan anak. Oh nanang. Dandaniyak agawi din. Madlaw kong nakaslang manmanok ka makasarita ni Jenny, babe. Anya ka diti mapaspasamak kinkwana. Ay, jakman na mo anak ka. Tamasansan mo't nga rumrumwar ka dagitoy. Anya? Ibati na kanyak ni Dayan ket rumwar. Nga sumagmamano nga oras nga awan dito'y balay. Ket makitkitak nga. No makitak dito'y balay kasla datig adda parikot na. Kasla di natal na ti panunot na ti asawam. Anya? Sakit di na kayat nga sungbatan ti tawag ko. Numan kasaritak, ibaga na nga busy. Ibaga na nga lobat ti cellphone na. Ibaga na nga one signal na. Ibaga na nga aglablaba, kumporme. Kadigiti na palabas nga aldaw nanang. No kaano pa nga dandani ako nag-agawid dita, agbakasyon. Sumot ti pa nagkastoy ni Genevieve. Alang arod nanang. Padaasik ulit nga tawagan. Tapno amwek. Noan niya ti mapaspasamak yung kwano aaping nga kasi ti jajar na. Aping nga kasi nga kasla da parparikod na. Awan baraw nasaya at no isot kasaritam tauray siyak. No kasaritak dinamot sungbatan dagiti saludsod ko. Malangarod nanang. Alagan anos kayo Pagkikita yung nasaya at ni Dayan. Dagiti aginak nanang. Awan ti anyaman na baraw agan-anad ka. Tapos makaawid ka nga safe ka na sa lunat dito'y Pilipinas, baro. Malaw nanang. Bye. Anya ti kunam Genevieve. Magawanan dindo. Magawanan doon nakalipat Saan nga po doon ito? Ibagam nga mangrabrabak ka laeng, Genevieve. Ibagam nga mangpraprang ka. Saan nga nasayaan dito nga arabak? Imiso tipod no, dindo. Kasano nga masikog ka, Genevieve? Kasano nga talubulan ton tisikog mo, idinto nga kasangsangpit ko laeng ditoy. Magawanan na. Nakalipat na.
Nailaw ay nagtinto. Unay kamutan. Unay mo dito nga sangpita akong Genevieve. Agawanin na ko. Asino? Asino ti lalakim? Asino ti nakasikugking ka? Ibagam kanyak! Agawanin. Ibagam! Hamamok ka di. Asino? Asino ti ayop ka lalaki? Nga kadwam nga nang lipot kanyak. Ibagam! Ibagam. Ibagam. Maskin nga ibagam, nagtal na ti panunot ko, Genevieve. Nilando. 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 Nilando nga kumpadre. Kumpadreta. Ba't nilando nga ninong ni Dayan? Hanya. Ayop kayo. Ayop kayo, di kayo tumapakawan. Di na mga asim kuma. Mga asim kumatag, pakawanin na. Papanambarok. Nga puta saan na kahit titumalaw ni Genevieve nanang. Siya akong titumalaw. Anya, ay naapo ayap. Panunutem ko mga maminado adaras na itaramidam kasangsangput mula ang anak ko. Anyang nga rin aramidig dito nanang? Lipatik latan tinaramid ni Genevieve kanyak. Ay nasaan ko mat ngayong baga nga kasta. Dakas tinaramid na king ka. Ang impang panunutem di kasasaad na. Api ko mga panunutek di kasasaad na nanang. Iso tinangaramid. Iso tinangaramid di kasasaad na. Kinayat na dayta. Nagpasikog kinilando. Uy nangem. Panunutem nga iso ti ina ni Dayan. Iso tulata ti ina na. Kahit no di naman kahit ti tumalaw nga saan nakadwa ni Dayan. Awan ti maaramidam nga puta isut ina ni Dayan. Nagpuskol ti rupa na deta nga Genevieve. Api nga di na kahit nga ibati ni Dayan. E dito nga sulat ti nagbasol. Asaan mo mababalaw at anak na lata ni Dayan, anak ko. Isungarod nga na sasayad ka siya kundi umadayo nanang. Ay anak ko, papanam nga raw. Unay mo na ito yan. Napasamak. Nanang, alak ko nyo. Diyak makaang sa alak ko. Mabiglan tala, mga alak ti talong nyo. Nanang. Okay ang laing. Sumuro siguro ti sakit ko. Beba nyo, saan ako nga pumanaw? Ang jaktol at tamapakawan da itang Genevieve. Uran niya tir aramidin na. Daddy. Dayan, anak. Madlaw ko nga sipod didi. Dimteng ka? Saan kayo pa nga nagsarsarita kay ni Mami? Ha? Kadi? When Daddy? Saan kayo pinakita nga naghag? Siyak laing ihahag mo. Dati ihahag mo ni Mami. Ay, kwa? Ngamin, saan nga naskin nga aghag kamin? Uy na Daddy, kanain nga sang sangit ni Mami, magitkitak no kwa. Ha? Apay? Diyan ka mo, Daddy. Ngimsipo di didimting ka. Already awang kapay. Namanin makitak nga. Agluluan ni Mami. Nagasla da problema na, Daddy. Saan mo nga problema na ni Mami?
Adala siguro problema mamin. Angin, saan nga naskin nga problemaem, no? Anyat problema mi. Di kahit na sa amin, Daddy, da problema yun kini Mami. Gagangay laing nagka-problema ti asawa. Gagangay laing deta. Angin, di na kami pakadanagan, dayan, anak ko. Nadaman problema, kaya mi nga sulbaren, gaputa dadakkel kami, nataingan kami. Iso nga saan problema, gaputa ubing ka pa eh. Alawin nga no, Daddy. Basta igatangan lang to sa cellphone ko, Daddy, ha? Uy, nagatangan ka to, anak ko. Yay! Ada na ba ang cellphone ko? Yay! Makay-aya magton. Basta agsing-singpit ka. Ken, laglagi pa yung nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. When, Daddy? Ni, pinagsangit ka, Daddy. Ha? Ako napulingan naklaeng. Iso nga nagluwaak, dayan. Matmaturo ni. Dayan. Agsarita na kong madindo, please. Awan tinas ka nga pagsaritaan ta, Genevieve. Nilaeng na ng tigapunan no apeng nga dakpela dito eh. Di mo met kahit titumalaw. No saan mo nga alayan ni Dayan. Diyak kaya titumalaw. Diyak kaya tapalos titumalaw dito. Ha? Anya tikit mo asawin? Kalpasan tinaramid yu kinilando. Oh, saan mi nga nagayatan? Saan nga nagayatan? Oh, nakainom kami. Katapi ngamin nga ginom ka. Uray pa'y. Saan mo manay dito nga rason nga nakainom ka? Imposible nga di mo amot inaramid mo. Dayjay mo't nga lando. Diyak to pulos mapakawan dayjay. Isusaan lang agpakpakita kanya ako. Awan ti panggip nan nga. Awan ti panggip ko nga. Sumurot kan ko hanaba ka dahil ti pampanunutin. Apit ya mong pampanunutin ka pa eh. Please, Dindo. Amo ka dakil nga biddo tinaramid ko. Amo ka nadagsin ti basol ko. Pagawalin na ko maurean niya tararamidik. Basta pagawalin na klaeng. Urean niya ti paramid mo kaniya. Urean niya? Basta pagawalin na. O sige, tumalaw ka. Nga saan mo alain na Dayan? Saan mo nga alain di anak ko? Saan na? Diyak kaya't nga marakrak ti pamilyata. Saan mo kaya't na marakrak ti pamilyata? Apay nga rin ginaramid mo di kasjay, Genevieve! Apay! Apay! Diyak amo no apay nga naramid ko. Ambom no apay! Ngamin, agkakatil ka! Di ka makururay! Di ka mapmapnek! Di ka makauawat! Amok, nadakil di basol ko im. Amo ti Diyos nga magbabawyak. Nula kumasanak. Nakumawan ti panagbutin ko ti Diyos. Imparigrig ko kumati si kukutam na di mo kumanamon di amin. Ngayon ba impakaamok yung ka tinabasamang. Ngabang namnamak na mapagawanan. Mapagawan na kinmaawat nga. Saan ka nga mapakawan? Kiniti ka ano man di ka maawat pa. Mami, Daddy, pingagap-apa kayo. Dayan, anak. Dayan, anak. Agsubli kay ti silid mo. Ituloy mo ti maturog. Nakiinga kami, Daddy, nangit ko nga agbagbukaw kagin agap-apa kayo kini Mami. Gagaangay laing agap-apa kami, anak ko.
Alan, sumrek kay ti silid mo. Lukas na, di kayo agap apa. Saan? Ano lang? Nagsinumbatan mi kini mami. Nagpaiso nga saan kay agap apa. Ihag mo man nga rod ni mami. Kanahin nga naliday ni mami, daddy. Ha? Saan nga naskin nga arakupik ni mami? Ape nga min, daddy. Ape di mo kaya nga raw kupen ni mami. Baka amit adda sa bali mo, daddy. Ha? Awan anak ko, awan sa bali ni daddy. Ape nga rod mami nga di nagakayat arakupen. Abos na nabayag nga awan dito ni daddy. Di nakapay arakupen, di nakapay ikis. Iso nga kanayan nga agsang sangit ni mami, daddy. Gabuta di mo ihahagisuna. Di mo ikikis ni maming ko. Ha? Saan nga pud no dayta anak ko? Saan man? Simit ni maming ko. Amo nga lab siguro ni maming ko, daddy. Ay, saan anak ko? Lab ko. Ape nga rin di mo ihag. Ape di mo ikis ni maming ko. Inhag ko na. Nakita mo. Lama pilpilitan kami, dad. Saan anak ko? Ikis mo man nga ron ti lips ni mami. Nagpiso nga lalab mo pa lang ni maming ko. Ha? Pamarang lang na ito eh. Nakita, ingkis ko ni mami mo. Isong agsubli ka ni tisilid mo ta maturog kan. Ituloy mo di maturugan anak ko. Basta daddy saan mo itong pagsangitin ni mami? Kaasimit ni maming ko. Kaasimit no. Kanahin nagsangit ni mami, daddy. Ala anak ko. Sumrek ka ni tisilid mo. Sige, daddy. Good night. Good night, mami. Good night, daddy. Good night, anak ko. Good night, anak ko. Ala, sumrek ka. Maturog kami tumiten ka ni daddy. Yes, mami. Bayat ti kaadak diti Pilipinas. Kagur-urayak iti panagsublik diti abroad kasinyong saan nga nagsarnay ni Genevieve nga nagpakpakaasi nga aklunek manen pakawanek. Kani sublim iti dati nga ornos ti relasyon mi kalpasan tinaramid na. Kalpasan tinaramid na. Kalpasan tinakalabidot nga naaramid na kanya. Sana pulos nga nagpakpakita iti lugar mi ni Lando. At di may baga nga naglimeng kano. Naglimeng kano iti sa bali nga probinsya. Baka santulag subli ko na muamunan nga dakmanan iti abroad. Kaya di sakbayak nga agsubli kinasaritak ni Genevieve. Saan mo nga namnamain nga siyak ti mangbiyag data sikog mo? Saan kumitkid di nga ipaako kong kati responsibilidad dinto? Baka warin ako ma. Diyan mo no kanya't aramidik na may subliti dati. Saan nga may subliti dati? Iso nga saan kang namang namnama? Ang kasano ni Dayan. Saan na kaya marakrak ti pamilya tayo? Nagasat kat adda pela ni Dayan nga rason no apeng adda pela ditoy. Diyak arot amot no anya taramide. Look ningam ko matapuso. Nito ba'y Apo Diyos? Saan mo aramatin tinagan ti Apo Diyos? Saan mo aramatin ni Apo Diyos? Apay, nalagip mo ka din ni Apo Diyos, itinaramid mo ti sustunan, please, saan mo'y balbalagipin? Winin. Siya kalaing tinagbaso. Katalagamat.
ulitek, Genevieve. Awan tinamnamaem kanyak. Saan ko nga awan ti panggap ko nga mangbiyag dito si kugmo. No kahit magtrabaho ka, kasi ka di mangbiyag. No di na kayat na suportaran nila ang tuta anak yo. Kumusta ni Dayan, nanang? Nasaya at anak ko. Takumpleto mati ko na. Nanusan nyo ati makilinangan ka dito nga manglilipot na babae. Ay na anak ko. Nasaya at mati panakilangan ni Genevieve kanyak. Nupay at nadag siya na basol na king kang anak ko ako. Ipagpagapuklatamot din akin ni Dayan. Iso nga kasta ka kumamot anak ko. Anya ti kayo sawin nanang? Numan awan ti panggap mo nga makisinnoblyanan kin ko na. Say-saya atin ko ti tratar mo kin ko na. Say-saya atin ko ti panakilangan mo kin ko na. Bilang naganak ni Dayan. Bilang ina ni Dayan. Tan madimam mo tirik na ni Dayan no kasta nga. Kasta ti tratar mo king kuana. Anya ko mati parang tratar ko king kuana nga nasayaat. Oh, kat ititid ko mati kasabulan da nga gina. Wan angim nay. Pinaritam nga mangusar ti sweldom ti kwarta nga ipatpatulod mo. Nga usaran na para itisikog na. Kakaasim at kapilitan nga. Mangmanggad, kapilitan nga agaw-awat itilabada kadat kumporme dita. Kit basol na Saan ko na basol pa nanang numarigatan? Ay na anak ko aya. Alang araw din nanang, kada trabaho. Oh, kumusta kan? Dayan, anak. Ay, baka mo't cellphone mo lang ububra mo na anak ko. Saan, daddy? Kanayon akbat nga tumultulong ko ni mami kadigiti household chores, daddy. Oh, kitnay. Nagbasa kan to anak ko. And daddy. Tasaya at ano kasta. Daddy. Oh. Thank you, gayam Nag-thank you ka kanya din, idi ingatakan ka cellphone. Anya man di pag-thank you amon. Daddy, thank you kasi inikanak ti ading ko. Nak-cute ni ading Lance, daddy. Dati baby nga ading ko. Ha? Nakag-cute ni ading ko nga Lance, daddy. Oo, sige anak. Dapat trabaho. Diyak amo idi ti reaction ko. Diyak amo ti sungbat ko kini Dayan. Idi baga na nga, thank you daddy, ta inikanak ti ading ko. Diyak mo't kahit nga ibagay ti anak ko, nga saan ko nga putot ti ading na. Amok nga di na pa'y maawatan, numan ibagami ken ko na ti kinapudno. Iso nga binabayaan milatan nga ti pamati na ket ading na iti ama ken ina. Nga dinaam mo nga ti ading na ket bunga ti pananglipot kanyak ni mami na. Naglabas pa'y ti dua atawen kasinyong sa anak nga nagbakasyon. Naipas ngay idin ni Genevieve ti anak da ken ni Lando. Ket kastaunay ti ragsak ni Dayan nga addan ading na. Nga adda kanon kay ayam nanto inton dumakkel ni ading na. Di plano kidi kasin yung
4 years nga diretso sa anak nga agawid. Taagurnungak. Tano kasano makaurnungak. Uri ag for good akton ta ag negosyo akton so ag subli aktolatan iti ospital dita Pilipinas. Bayat nga negosyo ak mga alak la mangurnungak la iti agurnungak la iti pagpunak. Tapno no makadennak ni Dayan. Taaramidik ti amin tapno no mapapanaw ko deta nga Genevieve iti balay mi. Ken deta anak na. Ket ilaban ko ni Dayan nga agbati kanya. Kasta nga rod tinapasamag kasinyong dandani ako nagawid kalpasan ti upat atawen edita. Oh, kumusta di pa nagbasa man ako? Nasayaat mo, Daddy. Nangangato ti grades ko, Daddy. Nasayaat ano kasta? Thank you, Daddy, ta. Pinagbasa na iti private school. Awan ti anyaman na. Anim, Daddy. Apay imbaga ni mami nga. Saan to kano nga private school ti pagbasaan ni Ading Lance? Ha? Apay nga saan nga private to ti pagbasaan na, Daddy? Ay, diyak mo kini mamim. Ni mamim ti pagdamagam. Kin Daddy, madmadlaw ko. O, anya man ti madmadlaw mon. Tunggal igatangan nak ni mami wenno ni Lola iti baro nga arwatek, baro nga bag, baro nga sapatos, baro nga bado, baro nga ayam. Ape nga ni Ading Lance, saan nga igagatangan ni mami kin ni Lola, Daddy? Anya? Ape nga kasi, Daddy. Kwa? Kin ape nga di mo pa'y pulos kinasarita ni Ading Lance kit amo na metten ti agsao, Daddy. Ha? Madlaw ko, Daddy, oray na video call. Awan ni Ading Lance. Siyak laeng. Awan pa'y ni Mami. Siyak laeng kay ni Lola. Ape nga min, Daddy. Ha? Good. Ape nga siyak laeng tiket yung awagan, Daddy. Ape nga siyak laeng ti gatgatangan nyo kadagiti barong arwaten, Daddy. Kaasimit ni Ading ko, Lance. Pimpiman pa ni Ading ko, Daddy. Nung kumababahay ni Ading Lance, ited ko kumadigiti do mga arwatek, Daddy, kada toys ko. Ngim lalaki mit nga minsuna. Kin api nga diyo igatangan ti cellphone ni Ading Lance, Daddy. Di mamim di pagsaludsuda man ako sa nga siya. Ngamin kit busy ak. Alan, agtrabaho ako nanak ko. Basta agsingsingpit ka agan anad ka kanayon. Ken ilalaing mo, ti agbasa. Sige nga, Daddy. Nito lata mamin di pagdamagak, Daddy. Oh, uwi na anak ko. Bye. Into no may bulan ti Pebrero kasing yung tinaka-schedule nga panagbakasyon ko. Ang naging gaita, jak pa nakadecide. No maudi na kontratak deto, no, tag-renew akpay. Kasla nagrigat man aya, ti kasasaad ko, ti kasasaad mi. Kaya't ko nga talagan, nga mapukaw ni Genevieve iti biyag mi, nga da kami laengin ken Dayan. No kayat na, sumina, no kayat na sarungkaran ni Dayan, sarungkaran na. Basta, iya dayo na kuman ti bagina, ken ti anak da ken ilando. Tadyak amo no anyan to reaction ko no makitak day nga ubing day nga bunga ti panang lipod da kanya. Saan nang latamat nga agsarday ni nanang ko nga mang bagbagahan niya? Barok, saan mong kumangairamraman ti ubing Ala, maawatan ka no, di mo kayat nga biyagan, di mo kayat nga suportaran, taawan mati responsibilidad mo. Ang saan mo kumangairamraman ti ubing? Day talaang tikid daw ko anak ko. Haan kumot nga ramraman nanang. Awan mo ti bibiyang ko iti ubing. Awan ti bibiyang ko iti anak dalando kini Genevieve.
Wan angin panunutom nga kabsat ni Dayan nga anak mo. Kabsat na tina. Netangarot tirigat na nanang. So nga jak amon anyat aramidik. Basta aramidik ti amin. Numalukoy ko ni Genevieve nga pumanaw di tabalay. Alain na itugot na ti anak dakel lando. Ibati na ni Dayan. Taumay na nang tulat ta sarong karanin. Ala, nasaya at ano manugot. Kasaritak to into no sumang petak nanang. Agawid ak into no February. Numaurnos ko lagid di. Panunutak to nagsubliak tupay. Diti abroad when no kumpurma ditan. Ala nga rod anak ko, agan-anad ka. Sige nanang, agan-anad kay mat. Bayat ngayon sursurat ko deti pakasalita akeng kakasin yung panpanunutek. Anya nga tati kasayaatan nga aramidek tapno no mapapanaw ko, mapatalaw ko ni Genevieve iti balay mi nga ibati na ni Dayan nga anak mi. Total adamot anak nan. Adamot ti anak da kinilandon. Ang ti makadakas ket hangkano kayat. Haan nga kayat ni Genevieve ti pumanaw. Aramidin na kanumot ti amin tapno no maalukoy na ti riknak nga makisinubyanan na kinkuanak at urnusin mi ti relasyon mi. Apay, mangnamnamal ti awan ko na. Imimaginik pa'y laeng. Makadinnak, makitkitak, ti bunga, ti pananglipot na kanyak. Jak laam mo, jak kahit agbasol. Amangan no makalipatak, amangan no jak matepelan, ti bagikit may iramraman ko ti bunga ti pananglipot na kanyak. Baka may iramraman ko ti ubing nga awan mo ti baas-basol na. Baka makaaramid taklad basol iti Diyos. Baka makabasol lak kini Apo Diyos. Dahil ti launa iti pakaburburiburan ti panunot ko kasi yung isang nga nagkidawak ti tulong yung bareng no may kandak iti balakan. Ikakadipay ti tiyansana ni ti kasi nga babae. Ala, baga tayo nga inaramid na ti amin. Aging gaita, mangnamnamang agsinubyanan kami. Asin no nga rod. Asin no ti lalaki. Bueno, asin no ti tao nga makaawat pa iti kasjay. Kalpasan ti napasama. Adda ka di. Kaya nagyaman akmat king kakasin yung ti anos ken layeng mga nangornos, nang ibasa ken nang idrama, dahil di pakasalitaak. Kat sabi ko damit na ibati na nga adal, liwliw ken pagsarmingan ti biyag, kanagiti padak nga dumdumig ken nagbibuya. More power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, dindo, iti Middle East.